Kisamla pule jong ka school ba nehu ki bahab haka shatri jong ka North Eastern Hills University Students Union nehu su rangkat bat ka khasi Student Union nehu unit haka janmit jong ka saudari unai wing usnem arajar arpusan kilalek ban khang tala ya ka administration block jong ka school ba nehu kum ka dak ban pen pau ya ka jing persya jong ki haka biadai bat ka meeting jong ka isi ya ka balak khot ban pelong dau Profesor PS Shukla ubadai Vice Chancellor jong kanika skurba hak khas saudar mentau ubnai hanong ba New Delhi habakren syakilat patai kubor usamla menlam lenti markhab ubadai presiden jong ka nehusu ulaong maka nehusu rengkat ru barga KSU nehu unit apa kacingnya lam jong presiden usamla Robin Star nongrem kapersya jur ya kacing la ubisi barka kwa baka ne kajing yalang hanong ba Delhi kadai bansa nge si sendon apa kajing pendiat jong uni UBC kanika rai balasim da kanai husu ban khang tala ya ka administration block kadai namar kimla ban ai jing pensya ya ka kanhun hi baro ka wei hakawi dai bar kajing yalang ban khoda UBC hanong ba Delhi baru kenang baki file kim dai ban lai sanu ro kanai kan hon kala ya tho bana kaliang ka ministry ru kala kulal ban om penlong show ya kajing yalang hadin ka laipo dari ujemang usnam arajar arfusan balada kane kajing yalang hapo kajing pendiat UBC u Profesor PS Shukla kan ya syakmat kalong kajing syakla ya kisamla pule joka skurba nehu Shosho kini kisamla pule kila ong bakin beteng ban khang talai kane ka administration block jong kanehu taduk bendami bat yo dakiwe pat kirai to kumbo pi emo ngidon lang ne ne te nakaliang kan usu pat kumju nakaliang ka KSU nehu unit tingi ni persya ya kadeka jingle jong UBC ringa du ma menen ni yo iya ka letter kata ka notification ka ba un penya ya ka meeting hati Delhi ka bi dai bat ka IC meeting te nakaliang ka jongi kan usu ni persya ya kadeka jingle ka jongu te ladu menen lawan lai bejeng apa du mentang ko bakin cancel ya kadeka meeting amar ba kum ka jikular jong ka ministry yang imo ba kinam pelong show meeting hadir jong to live photo rik ne basan antar pesan te kalong kum ka betrayal yang iru bat nakaliang ka nehusu jun nakaliang ka KSU dipersa ya kene bat pi yang ne bangila khang talar baru i kamera nama ka file kana move sono bat dipersa juru ba kene ka jigle juki yang nakaliang ka student union ni baru ka we ka KSU bat ka nehusu ngimla ban yang ya kene bat dipersa ya kene bat kini kum ka student union ka bathmai indoni ke juk ka ta ideology kum bagi ni kiwe ki neusu ki bla dep ki penong ke jing ki moment sem mentak la jantat kala dap hi sistem kanthi tengiru nakaliang ka neusu ka bathmai yang ne ke juk ka nongrem ba ke jing le ke jing ye UBC kalong hi kum juk te tangine hitin ke jing khata la jungi ka KSU ni huinet angkat ka yusu yang ni ka administration block ka David ng ba kajing bomla ban pensai nakaliang ka administration block habi de bakani ka isi ka ban salong ha sautrik teng ngiri nakaliang ngaseng berkani husu misim kaju karai bangin khang tala tat hadu bagin daai deki wi pat ki kirai tingiru misim ngin pene i kan karai ban nakaliang ngaseng i inam alat kembang ilong nadu mene kabasdang bangin alat bakai ka ba wisi lane usukla upersang ban wanra hapo ka school ba jungi ndengin ingin perkat kiwe pat kenti la dadai ba kisim iginu sinjam nakaliang jong sukla lani ke ministry nama kembang laong himene ke ministry kala adap ular hakmat jungi men haki hauni benai beladap hakini benai beladap kalau ular ba nakaliang jong ministry kan ailat kadu yo sukla ba umkli ya ka isi tingiru ngiladap nget iya kata ban ngila ailat i ministry bakat penya hendake ni ka jingle jong ministry hakani kenti ka bamta ka pau ba kam khinsnap ya ki khana ba puli hakani ka school ba tingi sngo ba ka jingle jong ministry ru ka bat kalong ka bomla pediang hangilang baro tingi sim ya kani sinjam ban khang tala sisendon hakani kenti ka bamta